Meštani jednog sela u Venecueli već nekoliko meseci na lokalnoj plaži pronalaze nakit i predmete od zlata, koje je more izbacilo. Među njima je i 25-godišnji ribar Jolman Jares, koji je prvi otkrio, kako kaže, morske darove. To je prvi put da mi se nešto tako posebno dogodilo. Počeo sam da se tresem i plačem od radosti, rekao je on za New York Times, prepričavajući trenutak kada je pronašao zlatni medaljon sa likom Device Marije. Vest se brzo proširila, pa su i drugi stanovnici malog ribarskog sela Guaka pohrlili na plažu. Mnogi su imali sreće, pronašavši nakitu uglavnom zlatno prstenje, koje bi potom prodavali da bi kupili hranu. Do sada je pronađeno stotine zlatnih i srebrnih prstenova, medaljona, pa čak i grumena zlata, što je donelo veliku radost stanovnicima sela koji se bore sa krizom prouzrokovanom epidemijom koronavirusa. Laboratorijske analize su pokazale da nakit nije stariji od 70 godina. Njegovo poreklo nije poznato, ali meštani smatraju da sa tim veze imaju pirati ili davno nestali mornari. Neki veruju da je to sam dar od Boga, dok drugi tvrde da je nakit proklet i da ne bi smeo da se dira.